Pred zadnji 35. krog prve lige Tabor Sežana Maribor 1-1. Vijoličasti, ki so tokrat igrali brez kar 11 manjkajočih zaradi poškodb ali kazni, so povedli takoj na začetku drugega polčasa. Po vrhunski akciji Brniča je zaključil Jakupovič. Potem pa že drugič zaporedoma usodna zadnja minuta. Kaj zadnja minuta? Zadnja sekunda. Iz bližine je za izenačenje Kraševcev zadel Halilović. Maribor je tako pred zadnjim krogom na 3. mestu 3 točke za Celjem. Teorija, ki pripelje na drugo mesto, pa je naslednja. Domača zmaga v zadnjem krogu proti Bravu, hkrati pa poraz Celja proti Olimpiji. Sledijo akcije iz Sežane.
ovaj nerješen jednak je porazu, ovaj bod ništa ne znači praktički ni njama ni Taboru, što ne znači da Tabor nije legitimno do njega došao. Kažem, ostaje žalno, mislim da smo htjenjem, zalaganjem, sa pozicioniranjem u igri zaslužili sve, nismo to danas dobili, vratit će se. Zato treniramo, zato se odrekamo, da bi igrali potem na tekmah, tako da res super občutek. Fante so dobro igrali, imeli smo posest, bili smo strpljivi, na začetku drugega polčasa smo jih prebili, pol pa malo nekoncentracije in pada gol. Res je škoda, situacija, ki se da rešiti. Gremo Maribor!